Ni amakuru aturuka mu gisirikare cya Uganda UPDF, ni amakuru avuga ko n'ubundi hari umusirikare wo ku rwego rwa private wizamuye akigira cyangwa se akigira nyine majoro, ndetse bikaba byaranatumye agenda yizamura mu mapeti ibitemewe mu gisirikare cya Uganda, ku buryo n'ubundi yivanye ku ipeti rito cyane akishyira ku ipeti ryo ku rwego rwa 7 mu gisirikare cya UPDF cyangwa se mu gisirikare cya Uganda, ndetse private niryo peti rito kurusha andi muri UPDF cyangwa se mu gisirikare cya Uganda, mu gihe majoro riza ku mwanya wa 7 mu yakomeye. Ndetse twakubwira ko uwo musirikare yizamuye akivana ku ipeti rya private akishyira ku ipeti rya majoro. Kuri ubu rero n'ubundi icyo gisirikare cya Uganda UPDF kikaba cyamutaye muri yombi, ndetse akaba yamaze kugezwa muri kasho, ndetse iperereza rikaba rigikomeje ku byaha yabakurikiranyweho. Uti biteye bite rero? Twakubwira ko rero n'ubundi mu gihugu cya Uganda igisirikare cya Uganda UPDF cyataye muri yombi umusirikare muto wo ku rwego rwa private yitwa n'ubundi Kayibande, kimuziza kwizamura mu ntera akiha ipeti rya majoro. Ibiro bya UPDF byagize biti private Kayibande yigize ofisiye mukuru wa UPDF irikiri gisirikare n'ubundi cya Uganda ku ipeti rya majoro, ari muri kasho yacu kandi azabazwa ku birego byo kwiyitirira ikintu n'ibindi bikorwa bihabanye na gahunda n'imyitwarire myiza ya UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda. Umuvugizi w'iki gisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kurayige yatangarije Daily Monitor ko ataramenya igihe n'ubundi uyu musirikare yaramaranye ipeti, ariko ko amakuru yabonye ari uko yaryifashishaga mu gukora ibyaha. Mu magambo ye bwite yagize ati ntabwo navuga igihe yatangiriye cyangwa se yatangiriye, icy'ingenzi ni uko tumufite muri kasho yacu. Kubera iyo mpamvu nabwiwe ko yagize uruhare mu bikorwa bigize ibyaha, ariko turacyakora iperereza. Brigadier General rero Felix Kurayige ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda UPDF, yatangaje ko n'ubundi uyu musirikare agomba kugezwa mu rukiko akazahatwa ibibazo ndetse akazakatirwa nibiba ngombwa. Twakubwira ko n'ubundi igisirikare cya Uganda cyatangaje ko gifunze umusirikare wacyo ufite ipeti rya private nyuma yo kwizamura mu ntera akiha ipeti rya majoro. Private rero niryo peti rito kurusha ndi muri UPDF cyangwa se mu gisirikare cya Uganda, mu gihe majoro riza ku mwanya wa 7 mu yakomeye inyuma y'irya Lieutenant Colonel, Brigadier General, Major General, Lieutenant General ndetse na General. UPDF rero yemeje ko n'ubundi yafunze private Kayibande mu butumwa yanditse ku rubuga rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iti private yiyitiriraga kuba n'ubundi ofisiye mukuru wa UPDF ipeti rya majoro, ari muri gereza yacu, ndetse zisobanura ku birego byo kwiyitirira uwo atari we, ndetse no ku bindi bikorwa binyuranyije na discipline ya UPDF. Umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kurayige nk'uko nabikubwiye yabwiye Daily Monitor ko uriya musirikare n'ubundi agikorwaho iperereza mbere yo kugezwa imbere y'ubutabera bwa gisirikare. Yavuze ko hataramenyekana igihe yizamuriye mu ntera akita majoro, gusa asobanura ko icyamenyekanye ari uko amaze igihe abikora cyangwa se akora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Reka tukubwire rero ko umubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ukomeza kuzana ibibazo bikomeye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse igihugu cy'u Burundi birasa naho kiri guhomba byinshi kubera ko cyafunze umupaka ugihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero ku mpamvu z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se nanone ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi bwafashe umwanzuro wo gufunga imipaka igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa kweguza Minisitiri w'Umutekano. Uti bimeze biti? Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste yasabwe ko yakweguza vuba na bwangu mu maguru mashya Minisitiri w'Umutekano ku mpamvu y'icyemezo yafashe cyo gufunga umupaka uhuza iki gihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi.
Ibi rero byasabwe n'ishyaka ryo mu Burundi rizwi nka Nkunda Igihugu Map Burundi Buhire, aho ryasabye ko uyu muminisitiri Martin Niteretse yeguzwa kuko yafunze imipaka kandi binyuranyije n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Twakwibutsa ko rero u Rwanda n'ubundi rwasohoye itangazo rugaragaza ko rubabajwe n'uko iki gihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo gufunga imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, rugaragaza ko binyuranyije n'ubundi n'amahame n'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase. Indi mpamvu ngo nuko aherutse gukoresha amagambo aharabika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Twakwibutsa rero ko uyu n'ubundi Niteretse yatangaje ko igihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo gufunga n'ubundi imipaka igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga ko n'abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi batagomba kuba muri icyo gihugu, kandi uko bagomba gufatwa, harimo n'abafashwe, harimo n'abakorewe ibikorwa by'ihohoterwa nk'uko byagiye n'ubundi bigaragazwa na RFI, ndetse twakubwira ko harimo n'abakorewe iyicarubozo, harimo abafashwe barafungwa. Ni ukuvuga abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi kuva hafatwa icyemezo cyo gufunga imipaka yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Bongeraho ko kuba yarafunze n'ubundi imipaka byateje ingaruka zikomeye ndetse zikomeje kugaragara, harimo izamuka ry'ibiciro ku biribwa mu buryo bukabije, abandi bakabura abaguzi bigatuma babura amafaranga yo kwishyurira umwenda wa banki. Mu ibaruwa rero iri shyaka n'ubundi ryagaragaje kuri leta cyangwa se ryagejeje kuri leta tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2024 mu babarire, harimo ingingo zivuga ko ishyaka Nkunda Igihugu Map Burundi Buhire rirasaba ko Niteretse yeguzwa kuko yaje gusandaguza ibyo yasanze no guhuhura ibyagezweho mu gihugu aho kubyubaka. Ikindi ngo nuko yaje gukuraho intego yo kugira Burundi igihugu giteye imbere, anabiba urwango hagati y'abene gihugu cyangwa se y'abanyagihugu n'ibihugu byombi, ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi. Bakaba bavuga ko kubera izo mpamvu zose rero n'izindi batarondoye, basaba ko Perezida Ndayishimiye yamweguza kandi n'imipaka ikongera igafungurwa. Leta y'u Burundi yafunze imipaka ihuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2024. Ni nyuma y'uko Perezida Ndayishimiye yaherukaga gutangaza ko guverinoma y'u Rwanda, guverinoma ya Kigali, ifashe umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Ibi rero yabitangarije mu kiganiro n'itangazamakuru, ndetse anabitangaza ku munsi wo gusoza umwaka 2023, ni mu ijambo yagejeje ku Barundi. Ni ibintu rero bitakiriwe neza na leta y'u Rwanda, kuko yahise itangaza ko yababajwe n'icyo cyemezo Burundi bwafashe bwo gufunga imipaka. Gusa yahise ihumuriza Abarundi baba mu gihugu ko bakwiye gutuza bagatekana kuko nta kibazo bazagira. Ni mu gihe Burundi bwo bwahise buhambiriza abanyarwanda bariyo, ndetse bamwe batangira guhigwa bukware. Harimo n'amakuru avuga ko hari abajyanwe gufungirwa ahantu hatazwi. Nyamara nk'uko n'ubundi twari tumaze kubikubwira, ni mu gihe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije arimo kurarinda yatangaje ko Abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda bagomba gutuza bagatekana kuko nta kibazo bazagira, ndetse yasabye abanyarwanda bose kutagira ubahohotera cyangwa se bahutaza. Ariko Abarundi ni mu gihe Uburundi bwo bwahise n'ubundi buhambiriza abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngare n'abatangiye guhiga bukware. Hari n'amakuru avuga ko hari abajyanwe gufungirwa ahantu hatazwi nk'uko tubikesha bwiza.com. Ni ibintu rero bikomeza gufata indi ntera umunsi ku wundi, ndetse ni ibintu biri kuzana ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu biri gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera guhura n'ibibazo, ndetse twanakubwira ko kuri ubu Burundi bwarunze abasirikare benshi ku mupaka ugihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse benshi bakibaza niba hari ikigiye gukurikiraho, ndetse benshi bari kwibaza ibyaba bigiye gukurikiraho nyuma y'uko Burundi bufashe umwanzuro wo kurunda abasirikare benshi ku mupaka ugihuza n'igihugu cy'u Rwanda.